Stacia ni na udhocha ingi dhini wa moka tukunikila kila kimadhanguni ni nedhangu ya The Standard, nedhangu ya Daily Nation. Na tuyambia nedhangu ya The Standard mauvola manenge tu uito ni mauvo makonetie Minister Muvyani wake Kinandu John Mbadi ayasya ni wakenganie na yeni yulo wa Kinandu cha trilioni 5 kila silikali ni uwetakana ni kuseuvya cha kutethesia myako ka national infrastructure Naindi ya sikana ni wakingie yumbelo wabikite mbe wanzama ya mbunge ayuweta kana Kinandu kini chase ubiwe na kana onesitwa yacho ni aminie na kuiwa naindi ni mauvola mesio manikana kana akitia ukengana na we mwene tikila kana osu wai oneni wa ubongo naindi ni wanenete kuima tuwe 11 mwaini wambe mwakani we kuya Kamega ayasya kana ni maseubitie company ola uwethe wa uyungamia Kinandu kiuhu na kana kiithe wa kiyungami wani mubya wa Kinandu igwoka na indi na wosuwitwe kana no ubongo kina cho cha kuikithia kana ni masekiwa isitwa yu kana ni yaiwa ni kindu kila kitu kana chekiro matuko 19 mwaini wa Disemba mwakani wangilile 15 na indi kwena na mea onekana ibinda yu ya kuyiwesitwa ni yabitie na indi kiu ya isa kuyaniwa amo kulala ngina maumelete ni atatutona kuseuvya Kinandu kina ilovia mbingi kuthonoka budget ila tuseuvasya ya mwaka. Tuithindeni wa idhango ya keli ni mauvo makonetie andu amwe maende na ukusani siasia na itatu siana hii ila siyo kana siasia iwe kwislanzia ya Surrogate walo manda mundu akabikia na ukukwe ya mwana na yesa usiawa na indi betuwe kanangu zani zisiumelete kuyana na langi ula siana izu siya iwe na uo tuwili nituvada na kama indi kasitoke koka na ngusani siyo no siende ye na ikonetie madaktari sibitali na ndo amoma kumande sianza mubea wa isalo kana DCI wende na kuika ukunikeli kumana kiko kiu undo chatwa iwe na kumana kanani uo ana si matethe iwe kukua mwa siana isu kana nungei wa siana wende yete. Dini wa page ya karatu ni mauvo makonetie nas ola unatethe asya ola makwatie mbanga ya ndeke evo holona imoyumbe wa Emura Dikir Johanna Ngeno na india yelesya ondo wekie sito yake ni Jacobeth Jepto ni nas na inde na kusoma na indi lesya kila chekikie muthenyosu na balokwa sakana ethiye andwele medhayo na kila kionania nita mathanukie kuma ndekene su kana pengine nita mekiwe ila ndeke su ya kongie muti na indi yasekana umwe atheleile mokoni make aende na umutethesia nikwitha umwe akwatite maumesie manene aende na kumya ndakame na kanywa matu na ina wimbu munene ngingoni yake nake usungi aendeye na kunyamait na wakuumia muno na yasekana keka utethio ungi wa mitukini wabikie etha abikiye na kwovogwa. Dino wa page ya kana ni wobe mauvo asuma Minister Muvyani wa Kinandu John Mbadi ayasa kanani wakenganie yolo wa Kinandu kiucha trilioni 5. Dino wa page ya katano ni mauvo makonetie Kenya alame ya Middle East alama ende na kuelesya wia wo angi mena wikwatio kana ni meithi wa miaseseye ni kumana na kaula wende yete katikati wa Amerika na Iran na wala Iran na yo ithitwe ivithukia imosiandi ila sina izesya kana kambisia itasia ndi ya Amerika ibo Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait na indi Kenya ametwe kana mwe maende mitandao ni ya mekomokandilie ta TikTok na Facebook na mwe kuelesya uya wo nundu wa kila kiende yange mayase kana maina uya ni mesime usese ine na imeubikiyo kwa tamwana wakwenuka nitina wakwitha indi sabale mbinge siandeke ndi sia gaf ibikite kuongamwa nundu wa mavithuki asu maende yete isioni isu. Dino wa page ya thanthatu ni na ya mwonza ni mauvo makonetie
chama cha ODM kila muthenya wa iyo ayumbe alasa kuwe mevo ma MP na maseneta methi wena kikalo na kunena ni siama unimekwa thukanio la mabitu kithiwe ni nza manene sia chama ki na indi metikila nile na maundu o ndela mabitu kithiwe kwibo kwitikila Oburu Oginga aende kwithiwa newe mutongoi wa chama ki cha ODM ondu mwana Edwin Sifuna kuwetangwa mwanani wa mwandiki munene wa chama ki metikilana kwendea na usukumi ya kuyanisi ala maundu 10 mayumwigwa noni ula wekiwe ni President William Ruto na ula wa mutongoi wa chama ki Urutia Raila Odinga na indi kwimuthenya wa iyo ndini wa uneni wo Junet Mohamed ula ni mutongoi wala anini mbungeni nene kana mbunge ya kati nowetie kana onethi wandi meithiwa maitwa isia unania na siama ingi jibo UDA mayetekela isione ila chama ki cha ODM kitongwetie siama ingi siongami andu na indi nicho maende na kunani sia yulo wa zoning kuikithia kana ni methiwa na isio ilamo ta ODM meutiwa mavwasu methangoni ya thanthatu maeleti indi kila kiendeye muthinyani wa iyo mayase kana matukume ngole na muonza mwaini u wa karato ni meithiwa na umbano katikati wa ODM na UDA kunena ni sia maundu asu 10 alama imwiwa no ni usu na kumana mabikite ba umbano lokethe wa KICC thangoni ya muonza mauvu manengetwa wito ni mauvu makonetie mastika Eli Moses Wetangula na Amazon King ala indi mabikie musi kwa muyumbe Murutia Joana Ngeno kunengane ukia kisio ni cha Karen na balama muwetie ta muyumbe uneyumitie kutetea NND unai muneni musio baya mbungeni na unendete andu makisio chake cha Emurwa Dikir. Dini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie ngusanisi lasi dhitwe yume labo ilandu ili matwani tema wiki yana kutani siana muno yolo wa male ila methi wanayo na indi koti monene kwisila kwa musula makwani Robin Nyakundi nuwetie kana wani mwatwana ni mwailite kuikalandhi na kuandikana yo bakabika bandu mukatwika ni mutane sia mali mutona kuanata na india saki ni kusia andu alama methitwa maili kandi no wa mitwano masiaitie muno mali ilaje na mundu lame utwana imwe ni kana mabiki utane sia abikiye kualilwa mali imwe na indi kwena na musili wa makwani ni kana ila mwali kandi no wa mutwano imwe ile taika landi na mukaandikana bakeso bika bandu bakutane sia mwana mali ila mwinayo ata na indi ni kindu kikwatiwa kwete unena nyamuvyo nondo wasi kwa isu sia mwemethi tumailika nthini wa mitwano ni kana kwinenga mali nthini wa page 10 ni mauvo mease kana nzama ya mbunge ya maundu ma itheka yenda mwandiki muveani usuwa itheka Chris Kipto na munene wa mea kana Attorney General Dorcas Oduor ondumwe na CEO wa Sugar Board Jude Chesire ma elesie ondo iseso ya kuthoa kwa kithi cha skali cha miwani wa vikiwe ni tuna kwitha indi ukunikili wende na kutweka kana ne batoneka bakethi wa be ulusani wa vikiye na kutwaiwa dino wa page 11 ni mauvo makonetie ayumbe mambungi ya county ya Ilovi na indi kwe muthinyani wa iyo ni metikilanile na wetikilanolone kiwe katikati wa serikali nene na serikali ya county ya Ilovi ni kana kutethewa ni serikali nene dini wa maudhukomi mayo lakini kiukiovo ni vokilile ingi musukumo wa kwenda kumungudhula kuma utongoini governor wa county Ilovi Johnson Sakaja na ni tina wa kwitha kwi mwakani muthelu ma MCA menda umubetanga na hindi kwa uyume asekana mena maundu miongo eli na eli alama tona kana itumi itona utuma mamubetanga na hindi kicho kililwe ingi ni mutongo iwala anini mbunge ni si akaunti ya Ilovi wa Idhara Shege ula wa mea wa Ilovi na kwao UMCA wa Babadogo Geoffrey Majiwa kati wangi indela menda asakaja abikiye na kwivetanga ofisini ndibatoneka bakethiwa mwiwa nosumanikia unase obasianzia
ya anguthulwe kuma kivilani kana ni wa mutethesia aende na utongosia na indi kiwicho twetelete kuona kithi ata katuni kama muthenyani wa umuthika The Standard kendini wa page ya 12 na indi akioneka kaikonia president wa nthi ya America Donald Trump ulaindi ukwasie kana my good people of Iran help is coming kanandwa bakwasio ma Iran utethio ni ukite ngalikoni ingi na indi kila kisoletwe ni ndeke ya kau yende na ule cha missiles kana makombora ndisu ya Iran usu niguo utethio ula ukite na indi ngatuni ke ukonia mavithu kialama twaiwe ni nthi ya America ndisu ya Iran. Tuithi thanguni ya Daily Nation mauvo alama ningetwe uito thini wa page yambe ni mauvo makonetie mwani kuola wende na ukusi wa chamani cha ODM na hindi mauvo mewetakana nivatoneka ngaliko ya ODM ila ikuyeta Linda Mwananchi ikithi wayenda kuandikithia chama kwa isitwa Linda Mwananchi na hindi ngaliko itongwewe nula unai mwandiki monene chamani cha ODM Edwin Sifuna na Babu Owino na indi kwao yuko tinuna minio wetakana Edwin Sifuna elite kwende ya kwithiwa mwandiki wa chama kiu na utononi na wete thanguni ya The Standard muthinyani wa iyo ayumbe asakuwe na maseneta ni mabiki ya kwetikilana na utiosu wa kubetanga Sifuna mwanyani usu ngalikwe ingi na gobe na Linda Ground ila itongwewe ni mutongwe wa chama cha ODM Oburu Oginga na mwene kivilo wa chama ki Gladys Wanga na vala Gladys Wanga ukwenda ama kwete mbau Linda Mwananchi mabiki na kuelesia mwene ndi muungamo wo ethani chama menda kuandikithia maimandikithia chama na mayivetanga kwa ODM ni mauvala maendeye thini wa page ya kana na iya katano. Mavuangi maningetwa uito ni mauvo meukonia ikundi ya elimu bora ila inaitwa itetea maondo ma kisomo na indi ni kulilie kiuyo itina wa kwitha mwaka uiwoka kuma skulu sia bingwa mwaini wambe siana nyanya iminite kwa sia thayo sima skulu ni na ikulu yo nene ni kweli siana nenzowe kusima skulu ni edha kuma mwaini wambe ituko yimwe gina omondi tumatukwana siana na nani ititwe ni thayo thina wiva ni pethi wa maskulu maitu mantena usesei wa kuyana ni mauvo maende ndeni wa page ya 10 mauvo manengetwe wito ndeni wa page ya mbe na makaende ya ndeni wa page ya nyanya na page ya miongweli ni mauvo measekana thoa wa mauta ondo mwana gasi ya kuua ni siambatie ndiyo nde kumanwa na kau ula uendeye nthi ya Iran na uende na osie ya ende kukua mauta su kuma isioni isu kutwa nthi si kivathukanio. Dini wa page ya keli ni mauvo maeletie utongoi wa ulona imuyumbe wa Emurwa Dikir Joana Ngeno ndo alikile utongoi ni na undo wile itetea enendi kisioni chao ngata barikoi kuya trans mara katiwa maundwangi alawesile ayesautuika motongoi. Dini wa page ya karato ni mauvo maeletie yolo wa mumani wa mwende na usome ya maunduma unas Jacobeth Jepto ulaindi unarata undu batoneka ena inya wake Magdalene Bitok kwitana Kenya asu mana kwatie mbanga yandeke evo muyumbe osua Emurwa Dikir Joana Ngeno na ndu angi atano na indi sikayo sio sia kuobo sia eli sia emela itina wakwitha indi manai au miumuno na bate utethio ungi unai utona kumatethia kwa mituki na indi betwekana izo na itangira mumani wo yambe kwitana thayo ndini wa usomi wake Kenya aingi maende na umukathia nundu wa ukumbau ula unonanisie. Dini wa page ya karatu na one mauvo makonetie mapilot kana atwa imandike alama ende na kumeta nundu wa umawo Captain George Were ulani we unai pilot wandike isu inakwatie mbanga kwi wathanthatu.
thini wa page ya kana tono ninaweta na ya katano rowe mauvo wasu malinda mwananchi kwenda kutwikithwa chama na ini betwe kanani maminite unengane isitwaje kwa mwanekithwa siama sia kiureti ni kanali biki na umpreserve wana ometoki itona kwitha na chama kikwitwa Linda Mwananchi Party ila kitha kitongwewe ni Edwin Sifuna Babu Owino kati wa andu angi kila kiende na kuwete mwane kumunene dini wa chama cha ODM. Dini wa page ya dhandato ni bawe mauvuasu mamwigwano katikati wa serikali nene na serikali ya kaunti Ilovi balama MCA ma Ilovi makwati yemba umwetikala nosu bala serikali nene ikwe kwati wa kunengane kimanza cha milioni miongo nyanya kutethesia waki wa malelo kiwu ondomwe na kuthesia musi wa Ilovi. Dini wa page ya nyanya ni mauvuo measekana yu mubea wa NSSF ni wendekio wiki na kutongia sako imwe ya alimo kimanza cha milioni 500 ndono imwe itina wakwitha batho iwe kitheka kwanzia sia ulusani na indi ni kwanila ithi twevo kwa ibinda ya saa kwa oyuma yendeka matungie sako isu Ilovia sio aindi kwa na mavondi kana kithaka kiwicha tho wetwa mwaka ni wa 1994 kana 1994 na kina eka 19 ndono nyanya na chatho iwe kuma kwa andu ana. Tilindi ni wa page ya 10 ni wawe mavuasu na unengelelia ma ikundi ya elimu bora ala indi maukilisie kiuyo cho itina wakwitha siana nyanya itito ni thayo kuma skuli lasi ya vingu iwe mwaini wambe maikulia kana ni watoneka pakethi wabate na usesei wakuyana maskulu ni maito. Dini wa page ya 12 ni mauvo makonetie Mukenya umwe wakuwa miaka miongo ina kwa isitwa Murad Awadh Barak ula wabiwe chovo cha miaka miongo 3 kolokoloni nitawakwatikana na ivitio ya kwitha owaiye muka wake nundu wa kulika dini wa mutandao wa Instagram na indi koti waisekana umutwiye chovo ki nundu wa kwitha kiko kiwa atwai siembe wa siana na atonangie muka na kavyo muka etawa Nur Ibrahim wokuwa miaka 28 na indi kwa oyu owiwe miaka esu 3 kolokoloni ethano kuma luka kolokoloni kethewe no kuwa miaka 7 nundu wa kwitha athatiwe ni muka kulika mutandaoni wa Instagram. Na katuni kama muthenyani wa mwambi kendini wa page 14 na indi kioneka kukonania na mubango wa ODM wa 10 point agenda mwitikilano lawe ikiitwe ni President William Ruto na murutia Raila Odinga maundu 10 alamenda kuyani wandini wa mwigwano wa ula meki na indi katuni ka ke kundu kwili ngalikwe mwe bena mundu kuite 10 point agenda ngalikwe ngebe mundu wikite Masungwa Kamine asembete namo babangi katuni kauka konetwe kekitie ibukuthi ya 10 point agenda na ngalikwe ingi awabena kami kekitwe juice ya maembe mundu zuwecha ibukuthi ya 10 point agenda aende na kunywa juice isu na straw katuni kake manishata 10 point agenda ila sienda kusemba na UDA na ODM President William Ruto atiwe atena kindu lakini oyuno ndo akwitha yewe ikisie kando kwao ini wawende na unywa juice ya matunda masungwa kana ODM na indi kwa tietha ngolo kwenda nekana uisome kwa uliku na indi choki cha UDA na ODM nikisa kuyanewa kwelekela unyuvanini wa mwaka uwangilile miongweli na muonza nikindu twetelere tuone cho kithi ata nye nitawa Robert Mutupondo kathivasa nincio kethete na mweni witu kwa ni chau mondi tulia watu inanisia maundu makonetia uimi kwenda kumana undu tona kwa ilia muthanga waku vaya mundani nundu wa kwitha nzio yambi yaba umuthangani withana muthanga muthuku no ye kwatia kwitha na ngetha nzio undu wa sevya muthanga waku no gwo utona kwitha na mimea misio ila itona unenga liu ula wailite kana ngetha ila yailite kathivasa
ituciokeretie.